Dobro večer, lijep pozdrav gledateljima Zona Sport televizije i ljubiteljima Pikada koji nas prate preko YouTube-a. Ponovo smo nakon dužeg vremena uz naš podcast Nine Darter. Nakon dužeg vremena uskrs naš podcast, a danas su sa mnom u društvu moji dragi kolege Alen Magdalenić i Alan Eder. Pozdrav ekipa, što imamo za danas? Pozdrav Maroje, pozdrav Alen. Pozdrav gledatelji, naravno, i gledateljice Zona Sporta. Za danas imamo, kao što vidiš, Maroje, u ovome ekranu, pred nama je svjetski kup u Pikadu, svjetsko prvenstvo, reprezentacija. Opet Hrvatska nastupa, Hrvatska u sastavu Pero Ljubić i Boris Krčmar u skupini sa Japanom i Španjolskom. Mislim da ću najavu prepustiti upravo vama dvojici, jer za koju minutu krenut će taj World Cup of Darts, a vaša je prva večer, pa dečki, izvolite najaviti prvu večer i otvoriti priču o svjetskom kupu u Pikadu. Kako si se izvukao od posla, to ti uopće ide ti to tako dobro. Ok, dakle u skupini su nam Japan i Španjolska. Boris Krčmar je igrao protiv obojce, zapravo prošle godine protiv Joseja Justicije i protiv Sakaja na istom turniru, ali to je bilo u elektroničkom Pikadu. Dakle, Japanci u sastavu Motomu Sakai, zanimljivo, Sakai je izjavio da mu je najteži meč u karijeri koji je igrao bio protiv Borisa Krčmara, da nije mogao pratiti tempo kojim je Boris igrao. Njegov timski kolega je Haruki Muramatsu. Drugi naš protivnik Španjolska, Cristo Reyes, koji je u sjajnoj formi ove godine bacio i Nine Darter na Austrian Open u Grazu protiv Demona Hete, i njegov partner je Jose Justicia. Alene? Pa dobro, da, to je što se tiče naše grupe. Možda smo mogli malo proći i bolje, jer nisu svakako reprezentacije za baciti. Vjerujem da Španjolci mogu biti jako neugodni, pogotovo sa Cristo Reyesom koji je u dobroj formi, nekako preporodio svoju karijeru ove godine, ali eto, nadamo se da ćemo to uspjeti proći dalje. Što se tiče samoga turnira, znači 16. izdanje svjetskog kupa u Pikadu. Ovoga puta brojimo 40 reprezentacija, tako da imat ćemo i neke debitante poput Ugande, Mongolije i Trinidada i Tobaga, što je jako zanimljivo. Pa vjerujem da ćemo vidjeti neke nove igrače za koje nikada nismo čuli. I pobjednik turnira u ukupnom nagradnom fondu ima 500.000 funti, a pobjednici odnose 100.000 čak kući. Tako je, naš najbolji rezultat do sada je bio četvrtfinale. Dijelila ih je i strelica od polufinala protiv Austrije. Također treba reći da se 4 najbolje rangirane reprezentacije uključuju u knockout fazi u drugom krugu. Sjeverna irska reprezentacija brani titulu u sastavu Josh Rock i Gurney. Prvi hrvatski nastup na ovom turniru bio je 2012. kada je uz Krčmara nastupao Tonči Restović, a iduće godine uz Roberta Marjanovića i Restović su došli do četvrtfinala, dakle 2 četvrtfinala za hrvatsku reprezentaciju na ovom turniru. Da, mene jedino brine forma naših igrača na stil Pikadu. Pero Ljubić je propustio dosta Player Championshipova, a onima kojima je igrao je ispadao u prvim kolima s jako lošim prosjecima. Mislim, to su bili u nekim mečima prosjeci čak ispod 80. Igraš protiv Cristo Reyesa koji je uskrsno, ima tur kartu, igra jako dobro. Jose Justicia može odigrati tu solidan meč. Japanci su onako uvijek neugodni. Sjetimo se prošle godine, dobili su nas u prvom kolu, zakomplicirali život, gdje smo si mi u stvari zakomplicirali život u oba meča. Propuštali smo izlaze. Mislim da su u svakom legu protiv Japanaca imali priliku za izać, na kraju izgubiš taj meč. Protiv Švicaraca treba ti uvjerljiva pobjeda, opet propustiš izlaze. Tako da ne znam ove godine šta očekivati od Pere i Borisa. Mislim, Boris se u zadnje vrijeme više igra, ajmo reći, lokalne turnire po Hrvatskoj u elektronskom Pikadu nego stil. Bio je i u Vegasu na elektronskom Pikadu. Pitanje je šta od njega možemo očekivati ove godine
u ovom formatu, krenuo je dobro na stilu, izborio ona 2 Euro tura, ostvario nekakve pobjede i nakon toga koja da je zaboravio strelice gdje je stavio za stil i našao samo elektronske. Tako da je tu puno meni upitnika oko forme naših. Sakai po Japanu, oni Muramacu po onim azijskom PDC-u igraju cijelo vrijeme stil. Pojavljuju se, igraju, ostvaruju nekakve pobjede i nekakve imaju tamo uspjeh. Oni su 1. i 4. tek u ovoj sezoni PDC Asian Tura. Reyes igra jako dobro na Euro Turu, na Players Championshipima ima tur kartu. Justicija igra 2 Players Championshipa, a naši kad pogledaš u zadnjih 2 mjeseca, da li su uopće bacili ozbiljan stil Picado. Mislim da po imenima da, mi bi trebali biti favoriti te skupine, nositelji smo i sve to, ali meni je jako puno upitnika iznad forme našeg dvojca. Da su oni u top formi, mislim da smo opet mi Španjolci tu broj 1 i broj 2 uz Krista Reyesa koji može praktički sam. Justicija će vjerojatno baca drugi, tako da tu će biti i taktičkih i svega, ali mislim da nas nekako malo precijenjuju ove godine. Jako teška skupina, mislim da moja očekivanja od hrvatske reprezentacije ove godine, nažalost, su slična prošlogodišnja da nećemo proći skupinu. Ne da nećemo proći skupinu, nego mislim da nećemo imati ni približno šanse kao prošle godine da prođemo skupinu. Ne znam šta vas dvojica mislite, ali ja sam prvi otvorio tu jednu tešku priču. Da, vidim da si od uvijek bio optimist po pitanju naših. A gledaj, jedna činjenica je, ok, da, spomenuo si da Boris igra puno više elektronskog pikada, šta je, mislim, Boris je i najboljih igrača na svijetu i znamo već njegove sve pothvate i uspjehe u elektronskom pikadu i sa druge strane to što je igrao u Vegasu je vezano za onaj Darts Live gdje je on super zvijezda i gdje putuje po svijetu i naravno da su tamo vjerojatno nekakvi dobri i ozbiljni novci više nego da se ide po nekakvim manjim turnirićima što se tiče stil pikada. Sa druge strane spomenuo si da Azijati igraju svoj Asian Tour, ali oni ga imaju. Mi ovdje imamo European Tour, ali ako nemaš PDC Tour kartu ga ne možeš igrati. I zapravo između ovih kvalifikacija za Euroturove koje Boris daje, nemaš ti sad tu nekakvog puno izbora da igraš nekakav ozbiljan stil tip Picado. I ja se za Borisimo ne brinem. On najbolje funkcionira kad dođe na veliku pozornicu i uvijek nađe nešto malo ekstra, što znamo vidjeti od njega. Ali da, kad si već spomenuo ovu temu našeg drugog para, Pero, da, ne možemo sad tu puno to zasladiti te neke riječi. Forma, nažalost, nije tu još od kad je uzeo tur kartu, ali evo, nešto kasnije ćemo ga imati i direktno malo intervju, pa ćemo ga možda i pitati malo više nekih stvari oko toga što se događa, zašto je to tako. No da, tu bi zapravo moglo najviše visiti naš plasman o tome da li će se Perina forma podići, ali čak i prošle godine u parovima mislim da može, ako Boris postavi dobar tempo, da ga Pero može popratiti. Moram se složiti s vama dvojicom, iako je Krčmar imao neke pobjede ove godine u stilu. Pobjedio je Van Barnevelda, to u ovom trenutku i nije neko mjerilo, ali i Schindlera. Tako da, znači, postoji nekakav razlog za optimizam, iako bi se složio, Alane, s tobom da trenutno po formi vjerojatno je naša reprezentacija najslabija od ove tri. Dobro, mislim, Boris svakako znamo da može popiti bilo koga. To nije nikada bila nekakva velika tajna i nekakva velika iznenađenja. Naravno, nije to ni da sad možemo uzeti ono zdravo za gotovo, aha, igra Boris, to je pobjeda sigurna. Sa druge strane, opet, kad pogledamo cijelu PDC scenu, stvarno ima uvijek iznenađenja i najbolji igrači mogu izgubiti od nekih outsidera s vremena na vrijeme, ali konstantno ko pobjeđuje su upravo ti igrači, znači koji su u top 20, kod njih se ne očekuje puno da će kiksati, naravno da može se to dogoditi, ali s druge strane i gledaš ovaj format svjetskog kupa, znači igraš u parovima što nije nešto se često igra, recimo Boris tu ima možda više iskustva igranja u parovima baš zbog tog elektronskog pikada, jer jako puno turnira koji se igraju i u Zagrebu, u Hrvatskoj i posvuda,
imaju i jedan dio koji se igra u parovima i onda tu je možda veća prednost za nas što Boris, kao ajmo reći sad, Boris i Pero, ali Boris prvenstveno kao naš najbolji igrač trenutno ima to iskustvo koje možda drugi nemaju. S druge strane, kratki format, znači igra se bolje od 7 legova, 1 do 4, nema puno mjesta za greške i ako već povedeš, napraviš jedan rani break, praktički pola meča već imaš riješeno. Da, taj format do 4 lega puno će ovisiti i ona klasično tko će pogoditi bul, ko će imati tu prednost prvog bacanja, jer ako bacaš drugi, izgubiš break odmah na početku, ti si u 2-0 u minus, doslovno si pola meča već izgubio. Tako da ti kratki formati su potencijali i za iznenađenje i promašiš jedan double, promašiš jednu ruku, možeš se praktički pozdraviti sa mečem. Tako da tu će puno ovisiti kako će ko ući u prva ta 2-3 lega. Ako uđeš dobro, ako otvoriš sa nekakvih 140, 180, automatski će tebi biti lakše ako povedeš 1-0. Nego ko mora stizati cijelo vrijeme, tako da naravno da ne otpisujem naše. Samo govorim da ne vidim razlog zašto smo mi u ovom formatu po PDC-u, što je on objavio, najveći favoriti naše skupine. Po meni osobno su Španjolci broj 1, mi broj 2, Japanci broj 3. Tako bi ja osobno gradirao našu skupinu i mislim da opet će ovisiti koji prošle godine. Prvi meč s Japanom, da si ga dobio, prošao bi skupinu, Švicarci si na kraju dobio. Tako da mi se moramo, je to floskula, ići meč po meč. Moraš pobijediti Japance, jer ako ne pobjediš Japance, teško ćeš se u ovom formatu gdje su 3 u skupini vaditi. Da. Dobro, mi smo favoriti po PDC-u zato što smo jedni od nositelja, 15. nositelji od reprezentacija. Sad, nositeljstvo se malo drugačije i određuje, vezano i uz prošle uspjehe i sami plasman igrača. Tako da, možda nije nekad uvijek i najrelevantnija reprezentacija toga, jer recimo evo, Finci su 16. nositelji, a igrači Jani Havisto i Jonas Masalin, Jani koji nema nikakve veće uspjehe i Jonasa nisam nikada pričao u životu. I recimo, da gledamo samo po nekakvim imenima i poznatosti, da, Španjolci bi možda recimo trebali biti umjesto Finske unutra. Imaš jednu Južnu Afriku koja se vraća sa Devonom Petersenom koji nije u onoj igračkoj formi kao prije, ali polako se vraća nazad. Da vidimo ko nam je još tu. Recimo jedna Kanada koja uvijek može biti onako nezgodna. Znači da, ima država koje su možda mogle zaslužiti biti unutar ovih 16 reprezentacija, no kažem, određuje se to malo na drugačiji način, tako da nije sve samo u tom nositeljstvu da to automatski pokazatelj koja je jača reprezentacija. Ja se samo veselim osobi koja će prva prednositi mongolski par, jer ko ih uspije pročitati iz prve, ja skidam kapu, ja se neću ni truditi sad čitati mongolski par, ne znam, morat ću naći nekakve nadimke za njih dvojicu. To ti je zato nikad nisi radio judo. Da si radio judo, vrlo brzo bi se ispraksirao imenima tipa Cece Cengel i takvi. Ok, onda znači Mare ti radiš Mongoliju, to, ali imao sam isto mišljenje, rekao, kad sam vidio ovu dvojicu, rekao, pa ko će ovo pričati? Da, ali ajmo se krenuti malo i na druge reprezentacije. 4 su nositelja, slobodni su Englezi, sastav broj 1, broj 2, Luke Littler, Luke Humphries, Nizozemci, drugi nositelji Ian van Veen, Michael van Herven, treći branitelji naslova Rock i Gurney za Sjevernu Irsku i Škoti Gary Anderson i Cameron Menzies. To su prva 4. Danas je izašla nekakva grafika, Englezi su na 60 i nešto % kao favoriti, nakon toga su Nizozemci na 14 ili 15 i ostali su svi ispod 10%. Da li je to realno? Po meni Englezi je apsolutno favoriti broj 1. Što se tiče Nizozemaca, u kakvoj formi igra MVG, zaista je nemoguće prognozirati, jer to ove sezone varira od spektakularnog do katastrofalnog. Ian van Veen cijelu sezonu nije u idealnoj formi, dok s druge strane njegov sunarodnjak Vesel Najman gazi na Players Championshipu, ove sezone osvojio 5 turnira i još jedan European Tour, ali Van Veen je uz MVG-a, tako da
što se tiče Roka i Gurnija, Rok isto solidna sezona, jedan osvojen turnir na Eurotouru, Gurney nema dobru sezonu, a Škoti, ne znam, Gary Anderson naravno uvijek klasika, za Menzisa nisam siguran. Gledaj, tu nema puno izbora. Da. Sad, prostite sam reći, možda za neke naše gledatelje, za naše gledatelje koji možda ne znaju, zapravo nema tu puno izbora. Sad kad se mi čudimo nekakvim imenima koji su na reprezentaciji, kao zašto igra, ne znam, Cameron Mason igra Peter Wright. Zašto PDC uzima dva najbolje rangirana igrača po PDC-evoj ljestvici i onda ih spaja u reprezentaciju. Zato su Littler i Humphries 1 i 2 i gleda se taj koeficijent, znači pozicija 1, pozicija 2, znači njihov koeficijent je 3 i onda ti koji imaju najniži koeficijent su zapravo nositelji za ova 4 nositelja koji idu u drugi krug. Tako i isto onda Jan Van Ven i Van Herven, oni su 3 i 4, koliko god da Wessel Nijman dobro igra Players Championship i slično, oni su jednostavno takvi kakvi jesu. I zašto je tu Cameron Menzies? Zato što je ispred Petera Wrighta trenutno za nekakvih 3-4 mjesta. Peter Wright je pao van top 32, ako sam sad dobro zadnji put nešto pogledao. I samo tako onda dalje idemo i gledamo sve te reprezentacije. Jedino gdje se može biti iznimka da nisu dva najbolje, jer ako se jedan od igrača povuče, to je recimo bila situacija prošle godine kada Van Herven nije igrao, nego igrao umjesto njega Danny Noppert, on je odlučio ne sudjelovati. A recimo sa svim tim nekakvim promjenama imamo jednu jako zanimljivu promjenu što možemo možda ispomenuti sada. Nema Gervina Price-a, ali on je najavio već puno ranije da neće nastupati na svjetskom kupu Picadu, umjesto njega je ušao drugi Velšanin Nick Kenny, a samo koliko vidite gdje je Nick Kenny negdje na ljestvici, znači jedva unutar top 64, samo pokazuje da Wales nema puno igrača na PDC turu. I neka od najzvučnijih promjena, čak i malo kontroverzna, je da ove godine za Republiku Irsku William O'Connor će imati najnovijeg partnera, a to je Mickey Mansell, koji je uspješno odradio 5 godina čekanja i promijenio svoju federaciju sa Sjeverne Irske u Irsku. Inače, William O'Connor je rekorder, ovo će mu biti samo su oni Mensur Suljović, znači nastupili na svim World Cup of Darts turnirima. Simon Whitlock je nastupio na 15, ali on više nije u PDC-u. Da, Whitlocka nećemo po prvi puta nećemo gledati na svjetskom kupu da nastupa za Australiju, umjesto njega će nastupiti Adam Leake uz Damona Hietu. Ko su oni, ajmo reći, dark horses, dečki? Ko može iznenaditi ovu veliku četvorku, ko ima nekako tu mogućnost da pomrsi račune velikima, ili nema... Ili hoćeš da... Hoćeš možda da gledamo i ove koji nisu, ajmo reći, ovim nositeljima, od ovih 16, da vidimo neko od ovih drugih reprezentacija. A da, ko može pomrsiti račune ovih velika? Prošle godine su Englezi došli isto sa 1 i 2 sa Littleom i Humphresom, pa su pod navodnicima neprijateljskoj publici u Frankfurtu Njemci ih izbacili u prvom nastupu. Engleski Dream Team crashes out. Da. Pa evo recimo možemo malo po grupama proći pa pogledati to kako zapravo ko bi mogao općenito iznenaditi u grupama. Grupa A, Njemačka, Filipini, Novi Zeland. Tu jedino gdje bi se možda nešto moglo dogoditi da Filipinci sa svojim jako brzim tempom igranja, sarkazam, pomrse račune Njemačkoj, iako Njemačka sa Schindlerom i Petrečkom izgleda dosta dobro u ovom trenutku. Ne znam da se tu slažete. Pitanje samo po meni Pikachuovih problema koje je imao sa izbačajem strelica, gdje se oni povlačio sa nekakvih turnira. Pitanje da li je on mentalno i psihički spreman pred domaćom publikom dobro bacati i dobro igrati. To je po meni jedini upitnik tu i ne vidim kako bi Filipinci ili Novozelanđani mogli tu ikako pomrsiti račune Njemcima ako je Pikachu psihički spreman za nastup za reprezentaciju. Da, ali to je u pitanju Dartitis, tako da će, mislim, on je možda zreo ovako u glavi da je psihološki spreman na sve što ga čeka, ali ako ga Dartitis uhvati u tim trenucima, možeš pisati kući propalo. To je jednostavno nepredvidivo kako će se taj Dartitis razviti na pozornici. Da, zbog toga je meni jedini Asterix u toj grupi pored Njemačke, da je Pikachu bez Dartritisa da je spreman, mislim da Njemci tu grupu prolaze ko plitak potok.
Da, tu ne vidim kažem, jedino vidim da bi Filipinci mogli tu nešto pomrsiti, ali opet gledaj, na te kratke formate možda Filipinci i Novi Zeland nešto pomrse jedni drugima, pa tko zna. Grupa B, Belgija, Hong Kong, Slovenija, ne vidim da će Belgijci čak i uz Vandenberga i De Dekera tu to ispustiti. Grupa C, Wales, Litva, Tajland, Litva sa Labanauskasom možda može iznenaditi s obzirom da Wales sada nema Gervina Price'a, ali s druge strane drugi dio dinamičnog dua Johnny Clayton je i dalje tu. Johnny je tu. Da, možemo Johnny godinu podijeliti na dva dijela. On je prvi dio fenomenalni negdje do polovice Premier lige i nakon toga je imao nekakav pad u formi. Nije bio toliko stabilan i sve to, vidjelo se gubio nekakve mečeve i na Euroturovima i na Players Championshipima i u Premier ligi, gdje je on, da li je možda se opustio ili ne, ali kao da u drugom dijelu sezone, zadnjih 2 mjeseca, nije to Johnny Clayton s početka sezone. Pitanje je sad, da li Labanauskas sam može iznijeti Litvu protiv njega, jer mislim da Mindaugas, Barauskas nije kapacitet za to, ali opet, Nick Kenny je drugi igrač Velsa. Tako da bi Velšani mogli imati neočekivanih problema i to ćemo znati odmah u četvrtak navečer, to je prvi dan se igra taj meč Vels-Litva, tako da tu ćemo vidjeti. Ako to Vels dobije, mislim da protiv Tajlanda neće biti problema. Da, Tajland ne očekujem da će nekakve probleme napraviti. Imamo grupa D, Irska, Singapur, Uganda. Singapur sa Polom ima možda atraktivno ovako kao ime, ali Irska bi trebala imati jako dobar dinamični duo da to riješi bez većih problema. Poljska, Portugal, Švicarska grupa ovdje već... Nećeš dotaknuti se Ugande u skupini, to je, mislim, ja ne znam, ali ja mislim da to sam ostavio. Bi tu mogli briljirati. Sjećate se, prošle godine bili su, mislim, Katar ili Ujedinjeni Arapski Emirati, prosjek 3 dart average 54. Tako da, mislim da je moglo biti puno više takvih. Mislim da je Katar bio, da je prosjeku 54, onako su bili dečki. Tako da, mislim da bi moglo biti s ovim Ugandama i takvim širenjem još takvih, nažalost, reprezentacija koje će doći tu samo da popune broj. No, pusti, ali Uganda je izborila svoj nastup izbacivši Keniju van, gdje smo imali najveću senzaciju prošlog svjetskog kupa koji je igrao za Keniju, ali evo, nećemo ga vidjeti sada, tako da, pusti, nikad se tu ne zna, ali sama grupa sama po sebi, Irska, Singapur, Uganda, ne vidim nikakve iznenađenja, ali o tome sad trenutno zapravo pričamo, ko bi mogu u tim grupama pomrsiti račune ovim, nazovimo, nositeljima, koji su bar na I sad pogledaj grupu baš tu sa Irska, Singapur, Uganda i onda shvatiš koliko smo mi tešku grupu dobili. A to ti kažem, mogli smo proći i bolje. Ali mislim da nismo mogli proći puno gore. Pa evo, ova sljedeća je nezgodna. Da, Poljska, Portugal, Švicarska, evo, da smo možda dobili Švicarce, to bi bilo svašta. Da, ovdje čak vidim da će Švicarci možda više napraviti nekakav problem Poljacima nego što bi to napravio Portugal, koji ima Josea de Sousu, ali de Sousa je daleko od onog de Sousa koji igraju u Premier ligi i koji imao strelovit uzlet prije nekakvih 4-5 godina. Da, mislim, Poljska, Krzysztof Ratajski, Sebastian Bjelečki koji na Challenger turu, ili Development turu, ispravi teme, je uzeo 5 od 6 turnira ove godine. Čovjek je u odličnoj formi, Ratajski, poljski oro, ne možeš ga nikad otpisati, tako da Poljaci u ovom formatu, sa ovakvom formom njihova dva igrača, ja bi njih možda izabrao kao nekog dark horsa ovog turnira. Da, ako gledaš generalno, znači na razini cijelog turnira, apsolutno bi se složio da Poljaci imaju jako dobru šansu, imaju jako dobar duo, znači Ratajski i Bjelecki dobro se poznaju, igraju stalno skupa, treniraju skupa i Bjelecki je u dobroj formi, što si rekao, na tim Challenger, odnosno Development turnirima, tako da mogli bi tu vidjeti nekakav uzlet bijelih orlova poljskih. Švedska, Južnoafrička republika, Mongolija.
Jeffrey de Graaf, Oskar Lukašjak, gledali smo ih sad na Nordic Mastersu. De Graaf je uzeo ove godine prije tjedan, dva i jedan Players Championship. Mislim da tu u ovoj skupini su oni po meni apsolutni favoriti da Mongolija i Južna Afrička Republika usprkos Devonu Petersonu, ali Devon Peterson nije onaj Devon Peterson prije 5-6 godina, to je Devon Peterson koji sad provodi vrijeme na modusu i tamo ne prolazi dobro, tako da mislim da su i Švedi ovdje dobro prošli, da bi oni trebali u toj skupini F po meni relativno lagano proći. Da, na papiru to izgleda kao riješena stvar već, ali kažem, vidit ćemo to u mečevima. Onda potom Australija, Sjedinjene države, Kanada, skroz englesko govorna skupina. Australija, sad ne znam kakav je partner Damonu Hetty, ali ovdje vidim da bi moglo se svašta okretati. Kanada sa Jimom Longom i Davidom Cameronom, američke države sa Sevadom i sa Stovom Bancom. Ovdje čekam da će možda biti najneizvjesnija skupina od svih. Po pitanju rezultata barem. Skupina H, dečki, Češka, Indija, Danska. Danci po meni apsolutne nepoznanice sa Andresom Toftom Jorgensenom i Jonasom Graversenom. Indija, Nitin Kumar i Ankit Goenka, tako da... Kumar ima svoj dan na svjetskom prvenstvu, ali paliju, to smo svi zapamtili. Ali Česi, Karl Sedlaček i Adam Gavlas, mislim da su oni tu onako poprilično uvjerljivi favoriti u toj skupini protiv Indije i Danske. Česi su prošli jako dobro sa svojom skupinom. Skupina I. Onda grupa, da, Austrija, Kina, Francuska. Tu bi moglo biti svega. Može biti. Mislim da tu Kinezi nisu toliko sa Žongom i Žanom, ali Francuzi, Thibaut Tricolo i Nicolas Toulier, mislim da Thibaut Tricolo tu može nešto napraviti, jer Menso Suljević i Rasti Jake Rodriguez nisu trenutno u nekakvoj bajnoj formi. Mislim, nisu ni Francuzi, ni Kinezi. To bi mogla biti skupina one koje je najmanje loš će proći dalje. Zavisi kako će se Austrijanci pojaviti. Mensur, vidjeli smo uvijek na tim svjetskim kupovima, kada treba igrati za Austriju, uvijek nađe nešto ekstra, isto tako i Rasti mislim da će biti oni dobar par i koliko god da bi tu moglo biti petljavo, vidim da će Austrija to ipak proći dalje. A koliko bi tek Austrijanci bili dobri da Mensur ima državljanstvo? Di bi mu kraj bio? Nema veze, dovoljno dugo je u Austriji da može igrati za Austriju, tako da, naravno, to već znamo. Sljedeća skupina, grupa J, Latvija, Italija i Trinidad i Tobago. Još jedna od onih petljavih gdje mislim da bi se svašta moglo dogoditi. Ne znam kako igraju Trinidažani i Tobažani, ali Latvijci na papiru favoriti sa Madarsom Razmom, ali osim toga ne vidim da imaju neku drugu značajniju prednost. Pogotovo u odnosu na Talijane koji su imali jako dobar isto uspjeh na zadnjih par svjetskih kupova. Da, Talijani, Tureta i Castelli nisu možda toliko zvučna i poznata imena na svjetskoj sceni, ali znaju oni na onaj nekakav svoj dišpet, na nekakav svoj mediteranski duh odigrati dobro, jer realno u ovoj grupi jedino ime koje je poznato u svijetu pikada je Madaras Razma. Ostalih 5 imena nekakvim, ajmo reći, srednjim i boljim poznavateljima, pratiteljima pikada ne znače baš previše. Da, Michele Tureta je imao ili možda još uvijek sad ima, moram bi pogledati da li je izgubio ove godine ili bi tek sad trebao izgubiti PDC kartu. Tako da to je jedino još ime koje ja znam uz Razmu.
tako da nema tu nekih prevelikih zvučnih imena. Grupa K, to je naša skupina koju smo već nadaleko i naširoko analizirali, tako da ćemo ići onda na posljednju grupu L, Finska, Norveška i Mađarska. Još jedna... Ugrofinci, da se neko razumjeti na pozornici kad pričaju. Da, ako će se nekakve uvrede bacati ili slično, tako da... Ali da, ovdje isto moglo bi biti svega, ovdje čak ne vidim da bi ovo Finska trebala, mislim oni su na papiru favoriti jer su tek 16 nositelji, ali ja bi ovdje čak išao toliko daleko da kažem da će Mađari uzeti skupinu. Pa da, Patrik Kovač i Paolo Šekelj, ok, Norvežani imaju Kåre Dekara, šerifa, isto drugi igrač nije toliko poznat, Kent Joran Sivertsen, a Jani Havisto i Jonas Masalin su onako poprilične nepoznanice u svijetu pikada. Jani Havisto ima nekakvih nastupa, nastupao je davno na PDC-ovom svjetskom prvenstvu 2013. godine i 2015. Tako da nije baš nešto da su oni ostvarili, vjerojatno na nekakvu staru slavu su dovukli na te koeficijente i na sve do statusa nositelja. Da, tako da... Eto, sad smo to malo protrčali. Da. Ono što bi ja rekao, ako izuzemo ove 4 reprezentacije gore, ja bi kao nekakvog Dark Horse-a koji bi mogao pomrstiti račune svim tim velikima, od ovih ostalih 36 reprezentacija izabrao Poljake, Ratajski i Bjelečki. Mislim da je to trenutno možda kombinacija koja može u nekakvoj knockout fazi pomrstiti račune ovih top 4, ali realno sve osim finala, Nizozemska, Engleska po meni bilo bi ogromno iznenađenje. A gledaj, ja bi tu svakako još stavio Irce kao to je Dark Horse-ove, O'Connor i Mickey Mansell, mislim da će to biti jako dobra kombinacija da probaju barem do polufinala dogurati. Da, mislim, ako Englezi ne dođu u finale, to će već samo po sebi biti iznenađenje svega, jer znamo koji su favoriti, ali eto, vidjeli smo i prošle godine da su naletjeli na Njemce, pa su Schindler i Pietrečko zatvorili vrata Englezima malo pre rano, na opće čuđenje ili oduševljenje dijela publike, zavisi na koju stranu naginjete. Nizozemske Van Ven i Van Herven definitivno tu, ali ja ne bih otpisao Sjeverne Irce. Josh Rock i Daryl Gurney su pokazali da jako dobro funkcioniraju kao par i mislim da su oni još jedan od ozbiljnih konkurenata za finale, gdje će morati reći rat protiv Nizozemske. Sada približimo Englezi je apsolutni favorit broj 1. A što se tiče Nizozemaca, nisam siguran. Ono što gledamo cijele sezone i od Van Vena i od MVG-a, to može ispasti svakako. Gledali smo spektakularne partije Van Hervena ove sezone, gledali smo katastrofalne nastupe, Van Ven se muči veći dio sezone, tako da nisam siguran. Za njih, kao što je Alen rekao, reprezentacija Sjeverne Irske, Gurney i Rock zajedno dobro igraju. Vidjet ćemo šta oni mogu. A u ostali složio bi se s tobom, Alane, da su Poljaci ti koji bi mogli biti Dark Horse. Da, samo da gledateljima približimo šta se događa. Samo prvo plasirani iz svih skupina prolaze i odmah na kraju te večeri bit će ždrijeb osmine finala, znači njih 16 će biti. 1 i 4 su na jednoj strani ždrijeba nositelji, mogu se susreti u polufinalu, 2 i 3 su na drugoj strani, tako da se Englezi i Nizozemci ne mogu prije finala srest, a onda će biti izvlačenje kuglica odmah na pozornici nakon zadnjeg meča po skupinama i onda ćemo znati ko igra s kim i kakav je kostur cijelog ždrijeba. Prošle godine taj ždrijeb je spojio odmah u osmini finala Njemce i Engleze, tako da možeš dobiti opet nekako iz ovih lakših skupina, recimo iz skupine, ko prođe u skupine Finska, Norveška i Mađarska, bit će poželjan vrlo vjerojatno ždrijeb, ali kažem, Englezi moraju prvo pokazati dva luka da mogu funkcionirati zajedno. Prošle godine radio sam taj prijenos, oni su dosta djelovali kao posvađani bračni par na pozornici. Nije bilo kemije
nekakve između njih dvojice. Vidjet ćemo kako će ove godine. Bila je neka, mislim, priča da je neko da njih dvojica na doručku nisu sjedili zajedno. Godinu prije je bio Humphries i mislim Smith ili neko isto, tad je bilo, družili su se zajedno, tako da treba vidjeti kako će oni funkcionirati kao par. Jer ono što treba znati, ti pripremaš izlaz drugom igraču. Možda je tebi Tops najdraži broj, a tebi dolazi Humphries koji bi vrlo rado da mu namjestiš dupli 16 umjesto Topsa. Ako možeš, naravno. Tako da su to nekakve stvari koje oni moraju zajednički odraditi. Ovo nije, ja dođem i odbataću svoje strelice i to je to. Ovdje moraš razmišljati malo i o kolegi kako ćeš ulaziti o svom partneru kako ćeš ulaziti. Nisu to velike stvari, ali mislim da Humphriesa pitaš daj mi ostavi dupli 16, da pitaš Littlera daj mi ostavi Tops ili dupli 10. To su neke stvari koje oni moraju u nekim trenucima početi razmišljati. Pitanje da li Englezi mogu to. Prošle godine su se recimo Rock i Gurney fenomenalno tu nadopunjavali. Rock je imao scoring, Gurney je izlazio. To je bilo pravilo. To je bilo 1/1 do u finalu dok Gurney nije fullao izlaz, pa su svi mislili da će se Velšani vratiti i onda odigra se onaj maestralan leg sa jedne i sa druge strane di Sjevernoirci uzmu taj naslov. Ali kažem, ovo pikado više nije pojedinačno, ovo je u paru i tu treba malo razmišljati van nekakvih okvira, ne gledati samo sebe, nego gledati i na partnera koji dolazi nakon tebe na ploču. Ne znam, smo spomenuli našim gledateljima, naravno od četvrtka na Zona Sport televiziji World Cup of Darts, 4 najbolje rangirane reprezentacije nisu u grupnoj fazi, samo pobjednici prolaze grupnu fazu, a od osmine finala se dakle uključuju Engleska, Nizozemska, Sjeverna Irska i Škotska. Od osmine finala do polufinala igra se do 8, a finale je do 10. Da, evo, lijepa rekapitulacija, da možda i zaključimo sad ovu priču Svjetskog kupa pikado, ali imamo i još tema za obraditi, a evo, izaberite dečki koji ćemo sljedeću. Pa idemo s Premier Ligom, pošto sam ju radio. Završila je Premier Liga. Luke Littler osvojio naslov u jednoj fenomenalnoj finalnoj večeri. Gledatelji u O2 areni vidjeli su maksimalan broj legova u sva 3 meča, i u polufinalu i u finalu. Little Price, gdje je Little imao 9-4, ti sam ga otpisao, Price se vratio u 9-9 i onda odigrao kriminalan 19. leg. Clayton protiv Humphriesa, meč preokreta i onda finale koje mislim da se ne mora, oni koji su gledali ne mora ga se posebno opisivati. Oni engleski stručni analitičari su rekli da je to vrlo vjerojatno najbolje finale Premier lige u povijesti. Mislim, prosjeci koji su njih dvojica izbacali, kako su igrali, mislim da su u 21 leg, da su imali manje da su imali jednoznamenka s Treble Svizet 1. Znači, to je bio vrhunski pikado i mislim da je prvi put došla opet u opasnost ona statistika da Luke Littler je bio na pragu da izgubi meč koji traje duže od 20 legova. Ali opet fenomenalan Danjuk pobjedio, vidjeli smo na kraju koliko mu to znači i stvarno trenutno njih dvojica u najboljoj formi pružili su možda i najbolji meč u ovoj kalendarskoj godini. Apsolutno se slažem, mislim kad pogledaš sve bilo kakve statističke podatke, sve ti govori ako znaš čitati između redaka. Na kraju dana Littler u 21 legu izbacanom držao prosjek 111,5. To je nešto što samo možeš zamišljati i nadati se da ćeš imati takav performans jednog igrača, a opet s druge strane Humphries 105-60, znači razlika je neka bila tu, ali na kraju sve se svelo na jedan leg i Humphries nije bio daleko od toga da možda to uzme, ali naravno proslava Littlera na kraju je jasno dala do znanja to koliko mi je bilo bitno, koliko mi je to značilo. Kasnije smo naravno saznali da to su bili drugi razlozi, da je čak bio u jednom dijelu depresiji, da se razmišlja o tome da odustane od svega, koliko ga je smetao odnos publike prema njemu u nekom zadnjem periodu. I drago mi je što su i ostali neki igrači
koliko god da ne vole kad ih Liter pobjeđuje, da su stali u njegovu obranu i podržali ga u tome. Da, kažem, fenomenalna cijela večer, ali i Premier Liga je ove godine bila iznimno, ajmo reći, iznimno kvalitetna. Ok, u zadnje kolo smo ušli da smo znali koja su prva 4, ali opet Steven Bunting je ušao u zadnje kolo sa 7. mjesta, na kraju završio osvojenim turnirom na 5. mjestu. Ono što su svi pričali, da li je njemu mjesto... I to Bunting kojeg su svi otpisali na početku. Da, Bunting oko kojeg je bilo najviše drame, da li je zaslužio biti tu ili nije, na kraju 5. osvojio 2 večeri, a recimo debitanti Rock i Hian bez jedne pobjede u bilo kojem kolu. Tako da bilo je po meni jako dobro, bilo je odličnih mečeva, bilo odličnih večeri. Mislim i možda trenutak cijele Premier lige je Rockov Nine Darter pred domaćom publikom. Mislim da je to njemu značilo i više nego da se recimo da je osvojio nekakvu drugu večer, da baci taj Nine Darter pred svojim publikom u Belfastu. Vidjeli smo koliko je to i publici značilo, koliko je to značilo i njemu, pogotovo jer on je tad bio u seriji da nije prošlo nigdje kolo. Da, na kraju kad pogledaš zapravo Rock sa tim Nine Darterom, iako vjerojatno neće te zlatne strelice unovčiti, ali je zapravo zaradio više nego i Van Ven i Van Herven i Bunting, jer su ti skokovi od 8. do 5. mjesta bili vrlo mali, a pobjeda večeri donosi 10.000 funti. Josh Rock, njegove strelice vrijede 30.000, znači je ekvivalent 3 pobjede, a znači Van Herven je imao samo 1 pobjedu, Bunting je imao 2 pobjede večeri, Van Ven ništa. Na kraju ako je dobro startao i bio u vrhu sa tih nekoliko finala, ali evo ga, 3 puta je bio u finalu, Van Ven jednom nije uspio pobijediti, tako da mislim to je nekako i, ajmo reći, možda i dobro, da sad debitanti su došli, ok, dobri su i zaslužili su biti unutra, ali baš da odmah ne skaču na vrh. Mislim, bilo ih je lijepo gledati, ali onda se zapravo samo vidi koliko zapravo još žganaca moraju pojesti, koliko iskustva moraju imati na ovim najvišoj razini, u najvišim mečevima protiv najboljih igrača, da bi stvarno pokazali tu gdje jesu. Iz tjedna u tjedan je stvarno, ova Premier Liga je bila jako, jako dobra i krcata i mladim talentima i starim iskusnjarama. Mislim da je odličan na kraju spoj bio mladosti i iskustva i imali smo predivnu Premier Ligu koju smo mogli pratiti kroz oko 2,5 mjeseca, 3 mjeseca čak. Da, i onda se na kraju opet su krenule priče da li ovaj format treba zadržati. Gervin Price je prvi potegnuo, on bi to u catcherskom formatu Rumble Round ili šta već on izmislio. Neki zazivaju povratak izazivača po gradovima gdje jesu. PDC je za sada odbacio to. Opet ćemo vrlo vjerojatno čekati kraj svjetskog prvenstva i opet će krenuti priča koji format, koji igrači, šta se događa. Tako da ja mislim da ovaj format Premier Lige nije još potrošen. Ja, apsolutno, mislim, PDC će raditi ono što im zapravo najbolje donosi monetarno, znači gdje najviše mogu zaraditi, gdje će imati najviše gledanosti, jer sa samim gledanosti znači i TV prava i reklame, sve apsolutno ide gore na cijeni. Očito veći broj ljudi voli ovaj format, možda neki od nas ne, ali to su naše osobne preference. Evo i kolega Toni je znao više puta spomenuo da mi se ovo ne sviđa, pa kaže prati Premier Ligu samo na način da pogledam rezultate kako je ko odigrao i to je to, eventualno pogledam highlights, ali drugo ne da mi se gledat ti mini turniri iznova i iznova. Ja sam možda isto jedan od romantičara koji zaziva onaj baš pravi klasični ligaški sistem, ali gledaj, ima više ideja kako bi se to možda moglo promijeniti, ali za sada dok ovako stvari stoje gdje ljudi vole vidjeti tog jednog pobjednika večeri, to će PDC držati dok ne postane dosadno i Bogu i vragu. Ja da, čitao sam prije neki dan isto Barry Hearn govorio o tome, mislim da će format sasvim izvjesno ostati isti za iduću sezonu. Jer su TV gledanost i samim time prodaja TV prava ostvarili ono što je PDC očekivao od Premier Lige i on je sam rekao da nema namjeru zapravo tako rano mijenjati format. Mislim, PDC će mijenjati format po meni samo u jednom slučaju, da top zvijezde tipa MVG, Gervin Price potonu još dodatno na ljestvici. Gdje će onda možda nekakav Noppert
ući unutra gdje će oni možda morati širiti da opravdaju pozivanje igrača koji je 13, 17 ili 15. Jer znamo da MVG ove godine brani jako puno bodova, tako da bi on mogao potonuti na ljestvici. I kako opravdati da ti imaš u Premier ligi, imaš prva 4 i imaš Gervina Price-a koji je sad 13, 10, 13, 14 i nek ti MVG padne na ulazu u Premier ligu je bio 13. Da. I nek imaš recimo njega i on 12, MVG 15. Kako da ti među najboljih 8 su ti 12 i 15, a recimo nema 5, 6 i 7. Što se realno može dogoditi sljedeće godine. U tom slučaju mislim da će PDC odlučiti nekakvu magiju izvesti da se svi oni nađu, jer MVG i Gervin Price su mamac i za publiku, i za sponzore, i za gledatelje u dvorani. Ono što njima bilo bitno, dvorane su bile pune. Ali poanta priče je da Gervin Price i Michael McGarren ne moraju imati nikakvo pokriće u sezoni, jer oni su ti money makeri i oni su ti uvijek mogu ući kao wild cardovi. Ako tražite razlog, evo recimo teoretski pričamo da sad Van Herven ove sezone izgubi dosta bodova, da padne van top 10, nek bude taj 15. kao što si rekao, pa da neko pita zašto MVG je u Premier ligi, zato kad je osvojio 7 puta. Evo, jedan razlog i na temelju toga argumenta ga možeš uvijek bacati u Premier ligu, makar bio ono bez tour karte skoro. Mislim, naravno da se to neće dogoditi, ali imaš to ime i tu veličinu igrača koji uvijek pokazuje da može igrati nevezano za to kakvi su sad rezultati, ali on je uvijek sposoban baciti partiju 110 prosjeka. Uvijek da, ali možeš istrpiti jednog takvog. Ali ne možeš istrpiti dvojicu, trojicu koji su van top 10 u Premier ligi. Ove godine van top 10 na ulasku je bio jedino Gervin Price. On je bio 12 ili 13, ok. Ostali su svi bili u top 10, ali recimo da ti dvojica ili trojica takvih zvijezda budu van top 10, morat ćeš nekako naći obrazloženje zašto ih zoveš. Ok, možeš opravdati jednog MVG-a. Ali recimo da Gervin nek ti bude opet 13. Kako opravdati da su njih dvojica unutra, nekakav James Wade, karikiran, koji bi možda bude 6. 7. nije. Sad, znaš, ti preferiraš Gervina Price-a više vole ljudi, da. Price-a ljudi više vole. Da. Tako da mislim da jedino u tom slučaju će se možda PDC odlučiti na nekakve makinacije oko formata i svega. Ako ovi budu, gdje bi trebali biti da su ovi u top 10 i da je jedan van top 10, tako rubno, 12 i 13, mislim da tu neće onda biti nikakvih promjena oko samog formata. No, svjetsko prvenstvo opet je velika lova u igri, opet nekako polufinale ili finale nekog igrača može ga baciti u top 4. Prošle godine da je Searle ušao u finale nekim čudom, on bi ušao u top 4. I igrao bi automatski Premier ligu. Tako da tu puno je upitnika, dugačka je sezona, puno je bodova, 1 i 2 su zacementirani, to mislim da oni ne moraju čak više praktički ni igrati do kraja sezone, da su oni 1 i 2 ostaju Littler i Humphries. Hian će biti... Ali Humphries se diže forma, tako da nema razloga za stajanje. Da, mislim da je i teoretski, ili će uskoro biti teoretski da je Luke Littler osigurao broj 1 na kraju sezone bez obzira na svjetsko prvenstvo. Tako da tu će sad samo biti veća fluktuacija bodova kod Littlera, jer on sad tek zapravo počinje braniti neke ozbiljne novce. On je sad 2 godine skupljao znači 2,9 milijuna bodova, jer je samo 2 godine ko hrčak skupljao bodove, ni ništa mogu izgubiti, a sada tek od ove godine može nešto izgubiti. Ali da, ne može izgubiti toliko da bi pao sa prvoga mjesta. Tako da to što si rekao, vrlo vjerojatno će uskoro biti i matematički potvrđeno da će ostati svjetski broj 1 i za sljedeću godinu. A što se tiče Humphriesa, da, diže se u formi, nema puno novaca koji mora braniti. Postoji mogućnost sa svjetskim prvenstvom ako ispadne možda ranije, pa neko od ovih iza njega ima bolji rezultat da ga može eventualno preskočiti na tom drugom mjestu, ali to su sad još predaleko je za takve kalkulacije. U ovom trenutku je tek za 6 mjeseci na svjetskom prvenstvu, a tu znamo da se zapravo najveći skokovi događaju. Mislim, najveći problem ove sezone s branjenjem bodova ima MVG. Mislim da on brani nekakvih 60% svojih bodova i on je pod navodnicima u najgore situaciji u samom vrhu svjetskog pikada. Zato njega i vidimo na puno turnira, igra i Player Championship, igra i Eurotourove, igra sve, jer zna da mu trebaju bodovi.
Ali kad smo sve dotaknuli Eurotura, Maroje, ti si naš doktor Eurotura, specijalizirao si za finalne večeri Eurotura, pa kaži nam šta se zbiva od ove na našem sezone, Eurotouru. Zona Sport nam je pružila zadovoljstvo prenositi Eurotour, kao što si rekao, praktično najveće zvijezde nastupaju i na Eurotouru. PDC-ev raspored je urnebesan, tako da i ne čudi što je Gervin Price odlučio, na primjer, preskočiti na dolazeći World Cup. Vidjeli smo na početku sezone, Littler je osvojio turnir, velika imena. Gervin Price je slavio u Zindelfinkenu, publika je bila na njegovoj strani, sjajan finale protiv Rossa Smitha. Pogotovo je bilo simpatično vidjeti tako mekanog Gervina Pricea kojeg je dirnula gesta i povremeno navijanje publike. Ross Smith dobar na European Touru, vidjeli smo i da je Luke Woodhouse dobio, a Wessel Nijman je također osvojio turnir u Göttingenu pobjedom upravo protiv Pricea. Dakle, European Tour isto gotovo praktično najjača imena su iz tjedna u tjedan. Igrači koji igraju Premier ligu, barem polovica budu i na European Touru ili dođu sa Premier lige na idući turnir. Da, sad će biti to još i izraženije, gotova je ta Premier liga, krenut će igrači igrati, Premier ligaši i ostali će krenuti igrati i Players Championshipove i Eurotourove, da se osiguraju na kraju krajeva nastup na Europskom prvenstvu i na Players Championship Finalsu. Ove godine Eurotour, Ross Smith, Wessel Nijman, Josh Rock su trenutno prva tri. Ross Smith je napokon uzeo Eurotour, Wessel Nijman probudio se iz mrtvih, igra isto odličnu sezonu, a i počeo je jako dobro Luke Woodhouse, kojega se svi sjećamo kao krvnika našeg Borisa Krčmara na svjetskom prvenstvu, isto uzeo je i Player Championship, prvi svoj u karijeri i odmah je to, kako se kaže, potvrdio sa Eurotourom. Stvarno, izjednačen je Eurotour ove godine. Ali ono što se mora spomenuti je, spomenuli smo Wessela Nijmana, već je njegovu nevjerojatnu sezonu na Players Championshipu, osvojio je 5 turnira plus 1 European Tour u Göttingenu gdje je pobjedio Price. Zaista nevjerojatna sezona za Nizozemce. Da, Nizozemci, Nijman pogotovo, dobar. Kažem, zanimljivo je, vidimo na Eurotouru, dvorane pune, dvorane krcate, na nekim turnirima u Belgiji, recimo, hvale navijače, onda dođu u Njemačku, pa suci moraju upozoravati navijače da ne fučkaju, tako da Picado sad ima mali problema sa tim fučkanjem i ometanjem igračeva u bacanju. Sve češće i češće se to događa, naravno što je sport popularniji, navijači koji dođu tamo i konzumiraju velike količine alkoholnih pića, nisu možda toliko educirani, nisu toliko u Picadu, nego su vidjeli da je to sada in, pa ljudi dolaze na to. Dolazi veliki broj novih fanova. Da, što je super za Picado, ali morat će to nekako riješiti, jer igrači su sve osjetljiviji na to, tako da to je možda jedna od trenutnih boljki u svijetu Picada. Nadam se da će to brzo riješiti. Svi znamo priču da Luke Littler igra u njemačke turnire samo koje mora igrati, koliko mu se publika zamjerila. A da, ali to je jednostavno što dolazi sa ekspanzijom Picada. Igrači zarađuju više novaca, naravno da je napornije, moraju više putovati i više igrati. Naravno, sve veći broj fanova, dolaze ljudi sa strane koji ne znaju kako se ponaša za vrijeme natjecanja. To je vjerojatno prijelazna faza ekspanzije, vjerujem da će se to smiriti bez nekih drastičnih intervencija. Ma to je sve na kraju kad gledamo ta zviždenja, mislim da sad krenem pričati što mislim o tome, mogu bi pola sata drvlje i kamenje bacati po takvim osobama koje se pojave i onda cilj im je raditi nered. Mislim, Picado kultura gledanja se jako puno promijenila od onih 80-ih kada je to bilo doslovno onako mir, tišina, kazališna publika, pljeskanje na dobre poteze. Sve je to nekako preraslo sa onim pojavljenjem kostima kao to božićno doba, pa je to kostimiranje prerašlo još neku veću priču. I nekad, lijepo je vidjeti da se to nešto razvija na taj način, gdje se ta Picado kultura i gledateljstva širi na drugu stranu, ali
ono što me zapravo smeta kad onda ljudi počnu prelaziti granice kulture. I ja sam za to i jako podržavam recimo suca Hugh Ware koji je prvi baš onako se počeo obračunavati sa publikom, jer prije bi upozorenja sudaca bila ono best of order please. Da, super, jer to nekome baš jako puno znači. To je kao da ono dijete ti radi nešto što ne smije, igra se sa vatrom, a ti ćeš mu reći onako ajde nemoj to raditi, znaš, molim te nemoj to raditi. Ne, nego ovdje ovako kad imaš ovakve ljude koji zvižde, koji im je jedini cilj da naprave disrupciju kod igrača, takve treba početi izbacivati van. I zato mi je drago što sam vidio da je Hugh Ware odmah rekao, prestanite to raditi, zvaćemo security, izbacit ćemo vas van, pustite igrače da igraju i apsolutno stojim iza njega u tim potezima. A evo, u četvrtom kvadratiću nam se pojavio i naš reprezentativac, nositelj Tour karde, Pero Ljubić. Pero, dobro ti večer i dobrodošao u Nine Darter, specijalizirani podcast o pikadu uoči svjetskog kupa u pikadu. Ovo će se emitirati u četvrtak prije prve večeri, tako da za početak, kako si, jesi spreman za nastup i ove godine? Dobro večer gospodo, spreman sam, naravno da sam spreman, nadam se u najboljem. Vidit ćemo u četvrtak šta će biti, sutra se ide na put, tako da mislim da ću biti spreman prije nego što krenemo u četvrtak. Mislim da je i forma ok, za razliku od ovih prošlih par tjedana, odnosno 2,5 mjeseca gdje sam imao velikih problema sa bacanjem, gdje mi je prst bježao. Uglavnom mislim da sam spreman, nisam možda još na 100%, ali da ću sve od sebe da napravimo neki rezultat koji nama svima odgovara. Tako da vidit ćemo šta će biti u četvrtak. Da, super. Evo, baš pričali smo malo i o svemu tome i o tebi i Borisu kao paru. Ovo je sada druga uzastopna godina da nastupate zajedno. A kako ste, evo recimo, imali odnos prošle godine, kako ste se slagali, da li je sad ove godine nešto možda malo bolje, drugačije, da li se bolje poznajete, kako vam je kemija u timu trenutno? Pa, sa Borisom se znam već dugo, pričamo nekih skoro 20 godina. Možda i 20, igrali smo i prije dosta godina parove skupa na elektronskom pikadu. Prošle godine nismo imali tu nijansu možda sreće, što je u pikadu vrlo važno. I imali smo dosta prilika i protiv Japana i protiv Švicaraca da smo ih dobili 4-1, 4-2. Išli bi dalje kao prvi u grupi. Ove godine nadamo se da smo godinu iskusniji, pogotovo ja koji nisam baš navikao igrati svakodnevno, odnosno pred tom većom publikom. Naravno, godina više znači mnogo iskustva i vidit ćemo kako će ove godine funkcionirati. Optimistični smo, nadamo se svemu najboljem i vidit ćemo šta će ispast na kraju. Da, pa evo, pričali smo jako puno o tome da zapravo u ovom formatu kad se igra parovi, da možda možeš imati neke najbolje igrače na svijetu, ali da je ta zapravo povezanost para i poznavanje jednog drugoga može biti nekada i presudna ta činjenica. Pa evo, si nam rekao da se tako dugo znate, da ste već igrali, a misliš da će vam to možda biti ključna prednost u odnosu na ove ostale reprezentacije? Dobro, kažem, nisu ni druge dvije reprezentacije naše grupe, znači Japan i Španjolska. Isto su tu ljudi koji se međusobno znaju, koji su sigurno igrali dosta parova, možda čak više nego Boris i ja skupa, ali ja sam optimističan prema svemu tome, tako da ako odigramo ono što možemo, što znamo, mislim da bi trebali biti uspješni. Nadamo se naravno da će do toga doći, a evo prije nego što te pustimo malo da i dobijemo nekakav tvoj uvid, evo pričali smo mi o drugim reprezentacijama, o favoritima i ostalima, naravno svi stavljaju Engleze kao apsolutni broj 1 s obzirom da imaju dva najbolja igrača na svijetu, a kako ti vidiš njih na ovom prvenstvu, da li možda vidiš nekakvu drugu reprezentaciju da bi mogla iznenaditi, da bi možda moglo proći dalje,
koliko si zapravo uopće istraživao i gledao o drugim protivnicima dok ste sad trenirali ili ste se možda više fokusirali na sebe, pa evo daj nam malo svojih 2 zrna mudrosti. Pa naravno, po meni su Englezi sigurno glavni favoriti i oni su vjerojatno nešto naučili iz prošle godine gdje su bili, po mom mišljenju, pregaženi od njemačke publike. Mislim da su dosta toga naučili za ovu godinu, da su sigurno spremniji nego prošle godine. Uz njih bi favorizirao sigurno Nizozemce, po meni jako odlična ekipa sa Gian Van Venom i Michael van Gervenom. Tako da mislim da su te dvije ekipe po meni glavni favoriti. Nažalost za Valžane da je Gervin Price odgodio, tako da Johnny Clayton igra sa ovim Nick Kennyem. Po meni dosta slabija ekipa nego sa Priceom, ali pošto sam rekao, te dvije ekipe su po meni glavni favoriti, znači Englezi pa Nizozemci. Ostale vjerojatno ćete gledati ako se daj Bože ždrijeva spoji pa da idete u nekakvu možda dublju analizu njih kako igra ko. Pero, hvala ti na javljanju u naš Nine Darter, sretan putom prije svega želimo i naravno onda sretan nastup u Njemačkoj i tebi i Borisu i evo, dajte nam razloge za veselje. Hvala vama na pozivu, bilo mi je drago, nadamo se svemu najboljem, vidit ćemo šta će ispasti u četvrtak. Ja kažem, osobno sam dobrih razmišljanja, dobrih raspoloženja i to je to. Sretno. Sretno još jednom. Sretno, Pero i... Hvala. Bog. Mislim, dečki, da je ovo možda i najbolji način za završiti ovu uvodnu emisiju, naš Nine Darter podcast koji se emitira uoči samog početka natjecanja. Da kažemo, gledajte, snimili smo ga naravno ranije da imamo i Peru u emisiji, tako da vas dvojica ćete sada preseliti u komentatorsku kabinu i vodit ćete nas kroz prvu večer. Za kraj, ajmo prognoze 1-2. Koja će biti finale? Ajde, Maro, ti imaš uvijek te dobre prognoze. Finale Engleska, a drugi ne znam, nisam siguran. Sve osim finala Engleze. Dobro, tu možemo znati samo, s obzirom da znamo 4 i znamo koje se može susreti ili ne susresti, ostalo zapravo visi o ždrijebu. Ali evo, ja ću reći onda da u finalu zapravo očekujem Sjevernu Irsku i ajmo reći možda da proširim dalje prognoze, nadam se da ću u polufinalu gledati još Engleze, Irce i Poljake. Ja ću za kraj malo hrabro, malo drsko, onako kao što volim isprovocirati. Poljska osvaja u finalu protiv Nizozemske. Dosta ambiciozno. Internet pamti. Može. Internet pamti. Alene, skoro imenjače, Mare, hvala vam što ste proveli ovih sat vremena s nama i sa gledateljima Zona Sport televizije. Na kratko se opraštamo od vas, uskoro kreće prijenos prve večeri Svjetskog kupa u Pikadu. Hrvatska igra drugi meč dana protiv Japana. Ostanite uz Zonu Sport, slijedi vrhunski Pikado iz Frankfurta.